Yego, reka mbasuhuze cyane rero mbifurize igicamunsi cyiza abakunzi ba RTV Show rimwe ari nako mbaha ikaze muri zino breaking news aho tugarutse mu makuru y'ibyiriweyo bimeze bite hirya no hino ku isi. Burasirazuba bwo hagati rero ndagira ngo twongere tugaruke mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo mu gihe rero amasezerano yahuzaga Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Perezida Antoine Felix Tshisekedi w'igihugu cya Kongo yo guhagarika ibibazo bibugarije bombi by'umutekano muke ndetse n'amakimbirane ari hagati yabo byamaze kuba byashyirwaho umukono i Washington DC mu ijoro ryo kuwa kane z'ukwezi kwa 12/2025. Ubu rero mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo ibintu bikomeje kuba bibi cyane hagati y'igisirikare cya guverinoma ya Kongo ndetse n'inyeshyamba bahanganye kuba zirimo zirigarurira ibice aho ingabo za guverinoma zikomeza kugenda zambura ndetse zinashaka kwigarurira imyanya yagiye yigarurirwa n'inyeshyamba za M23 mu bihe byashize. Uyu munsi wa none ingabo za leta ya Kongo zongeye kurasa ku birindiro by'inyeshyamba za M23 ni muri Kivu y'Amajyepfo aho rero ingabo za leta zongeye kurasa ku munara wa Vodacom waruri mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba za M23. Uyu munsi wiriwemo amakuru menshi cyane tugiye kubyinjiramo nkubwira uburyo operation yagenzemo ndetse n'ibyo izi ngabo zigamije mu gihe zitarimo zirumva iby'agahenge kashyizweho umukono i Washington DC. Ubundi ibyasinyiwe Washington DC bifite aho bihuriye n'intambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibyo uraje ubisobanukirwe ari nako kandi tugiye kuba twajya ku nyandiko yamaze kuba yajya hanze bivugwa ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika impamvu zaba zagize uruhare mu gushaka kugarura amahoro hagati y'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Rwanda ngo ari ukubera ko Amerika ihanganye n'igihugu cy'Ubushinwa mu by'ubukungu bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu munsi turi ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 12 umwaka 2025 aho mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa none ingabo za leta ya Kongo zazindutse zikora operation ikaze. Ni operation rero ikomeje gutuma abarwanyi ba M23 bahunga imyangi itandukanye ari nako itera abaturage batari bakeya bo mu butaka bwa Kongo guhunga igihugu cyabo. Uyu munsi rero umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda ndetse na Kongo yewe gukaba ari n'umupaka uhuriweho n'ibihugu bitatu ndetse n'igihugu cy'u Burundi kikaba kiwukoraho. Hazindutse rero hagaragara urujya n'uruza rw'abaturage bari guhunga basaba ubuhungiro mu gihugu cy'u Rwanda bava muri Kongo. Ni mu gihe rero ibice byo muri Kamanyora bikomeje kuraswaho n'ingabo za leta ndetse n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 bakomeje gutana mu mitwe umunsi ku munsi. Magingo yangaya amwe mu makuru arimo aragenda tugeraho aremeza ko ingabo za leta zazindutse zirasa ku munara bivugwa ko wajya gufasha inyeshyamba za M23 gukurura connection mu by'ukuri bakonektaho icyo twakita nk'amaradari yabo yose yabafashaga kumenya aho ingabo za leta zaba ziherereye. Akaba ariyo mpamvu ingabo za leta ya Kongo FARDC ndetse n'abarwanyi b'abarundi babashije kurasa kuri uwo munara wa Vodacom. Ni umunara rero uri mu misozi ihanamiye ahitwa muri Kamanyora. Ngira ngo ibyo byose tumaze iminsi tubivugaho ku bya Kamanyora rero uyu ni umunsi wa 5 wa 4 w'imirwano yikurikiranya y'urudasiba yewe giri gutuma abaturage benshi cyane bava mu byabo bagahunga. Intambara iri muri Kongo yamaze kuba yafata urundi rwego kuko nyamuneka yamaze kuba international aho ibihugu by'amahanga bihurura kugira bibashe kuba byakemura ikibazo cy'umutekano mukeya uri hariya. Ndagira ngo rero magingo yangaya amwe mu makuru ngezeho nyabasangize mbabwire ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 rero baje gutwikirwa umunara bajyaga bifashisha wa Vodacom muri mu misozi ihanamiye umujyi wa Kamanyora yewe gukabona ba uherereyeho umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi muri za Bugarama ni mu burengerazuba bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse akanaba mu majyepfo ya Kivu mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Andi makuru aremeza ko ibi byose birimo birabaho mu gihe i Washington DC harayashyizwe umukono wo kugarura amahoro ndetse no guhagarika intambara hagati y'ibihugu byombi ndetse u Rwanda rwamaze kuba rwakemera ko rugiye gukura ingamba z'ubwirinzi aho ku mipaka
ruhanamo imbibi n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse igihugu cya Kongo nacyo kikabasha gukusanya ingabo zacyo zigiye guhura n'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda kugira babashe gusenyura umutwe wa FDLR. Ndetse kandi mu nyandiko ziri muri aya masezerano bashyizeho umukono harimo ko ibi bihugu byombi bigomba kugira uruhare mu gusenya imitwe itegamiye kuri leta, ubwo ni imitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri burasirazuba bwa kiriya gihugu. Ubwo rero nubwo itariki ya nyayo yo gushyiraho ndetse no kohereza izo ntumwa zigomba gusenyura iyo mitwe yitwaje intwaro itaratangira kumenyekana, ariko mu by'ukuri nabyo biri muri ayo masezerano basinye. Benshi turi kwibaza tutese ubundi ibyo basinye muri ayo masezerano bihuriye hehe mu by'ukuri n'iyi ntambara iri kubera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'umutwe w'inyeshyamba wa M23 ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ko amasezerano ari gusinywa ariko intambara nihagarare. Iyi ni intambara ihanganishije umutwe wa M23 ndetse n'ubutegetsi bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Impuguke ndetse n'inzobere mu gutara amakuru zatangaje ko kuba Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize uruhare mu gusinya ndetse no gushyira umukono kw'abaperezida bombi hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'igihugu cya Kongo birasa nkaho ari competition cyangwa amarushanwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika zirimo n'igihugu cy'Ubushinwa. Ngira ngo igihugu cy'Ubushinwa twese turabizi rwose tutabyirengagije ko kimaze iminsi itari mike cyane gifasha igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mirwano gihanganyemo mu by'ukuri n'inyeshyamba za M23, aho Repubulika ya Kongo yo itangaza ko atari M23 ahubwo M23 ngo ari agapupeti k'igihugu cy'u Rwanda yikingiriza kugira ngo ibashe gukomeza kwinjira mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo u Rwanda ruhakana rwivuye inyuma. Ndetse umunsi ku munsi yewe nta nubwo twareka kuvuga ko umutwe w'inyeshyamba ya M23 bamwe mu bawugize cyangwa bamwe mu bagize rino huriro rya AFC M23 batangaje ko u Rwanda nta hantu na hamwe ruhuriye n'ubufasha barushinza kuko baruhereza uyu mutwe w'inyeshyamba ya M23. Rero umwe mu basesenguzi yamaze kuganira n'ikinyamakuru BBC, umusesenguzi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabwiye BBC ko amasezerano y'amahoro hagati ya perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na perezida wa RDC Felix Tshisekedi asanga ashingiye ku kuba Amerika ishaka guhatana n'igihugu cy'Ubushinwa mu by'ubukungu. Profeseri Jason Stiani umunyamerika wigisha siyansi ya politike muri kaminuza ya Simon Fraser University muri Canada yabwiye ikiganiro The Focus on Africa cya BBC cyo kuri televiziyo ko gahunda ya Amerika yo kugera ku mabuye y'agaciro ya Kongo ngo bushobore aribwo yakoresheje kugira ubushobore guhatana n'Ubushinwa bwamaze Ubushinwa byo byanatangiye kera cyane bufasha hariya. Yagize ati ibi mu by'ukuri byatangiye mbere y'ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump, kuko usubiye inyuma gato ku butegetsi bwa Perezida Joe Biden umuntu yabonye ko abategetsi bo mu gihe cya Biden bari bashishikariye cyane DRC, kandi ibi byose bijyanye n'Ubushinwa, ibi byose bikaba bijyanye n'Ubushinwa, ibi byose bijyanye no kugira ijambo ku Bushinwa muri Afurika no gushaka kwa Amerika ko kugenzura ubucukuzi n'uruhererekane rw'ubucuruzi, kandi Kongo ni kimwe mu bihugu bicukurwamo amabuye y'agaciro menshi cyane muri Afurika akenewe mu nzibacyuho. Yerekeza rero gukoresha ingufu zayo mu bidukikije, ndetse kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika bikaba bivuga ko zirimo zirashaka kugira ngo zibashe kwigarurira rya zina ryazo ryahoranye ryo kuba ari nk'igihugu gishaka gukomera mu rwego mpuzamahanga, mu rwego rwo kugira ngo bakomeze bahagarike ibikorwa bikomeje kugenda bidogera umunsi ku munsi. Amwe rero mu makuru aremeza ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nta Burundi rukundo zabikoranye ari ukugira ngo zibe abambere mu kuba bagira ingaruka nziza ku mabuye y'agaciro ndetse no gutsindira isoko, kuko igihugu cy'Ubushinwa ngira ngo kuri ubu ngubu nicyo kigemura amabuye menshi cyane muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyavanye muri Kongo cyajyana mu bindi bihugu by'amahanga. Ibi rero igihugu cy'Ubushinwa kikaba aricyo kimaze igihe, murabizi ko indege igisirikare cya Leta ya Kongo gikoresha n'ahandi ziva ndetse n'ibindi bikoresho bigiye bitandukanye. Mwanyihanganira
Uyu munsi wa none ikintu kiriho nuko abaturage barimo baragenda babigwamo bagwa mu kibazo cya politike. Nyamuneka rero ubu nta kindi kiriho nuko intambara muri Kongo bisa nkaho igiye kuba yatangira kugendesha amaguru makeya kuva ngo igihugu cy'u Rwanda cyemeye ko kigiye gukura ingamba z'ubwirinzi aho bahana imbibi n'umupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Uwitwa Felix Tshisekedi, perezida w'igihugu cya Kongo, we aratangaza ko yizeye neza 100% ko igihugu cye kigiye kuba cyagarukamo amahoro, kandi yizeye ko iri sinywa ku masezerano ry'amahoro rigomba kubahirizwa hagati y'impande zombi. Namwe magambo rero yitangaje muri dialogue cyangwa muri public speech yarafite muri Washington DC ubwo bari mu muhango wo gushyira umukono ku masezerano, bombi bamaze kuba bakumvikana icyo bagomba gukora. Magingo yangaya rero ndagira ngo tugaruke gato cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Umutwe w'inyeshyamba wa AFC M23 uratangaza ko wamaganira kure cyane ibikorwa biri gukorwa n'ingabo za leta ya Kongo mu rwego rwo kubagabaho ibitero bya buri kanya. Ibi rero ngo biri gutuma abaturage benshi barimo baragenda babigwamo ndetse ubuzima bwabo bugenda rwose bujya mu kangaratete. Icyakora icyiza nuko nubwo abaturage benshi bari guhunga ubutaka bwa Kamanyola binjira mu gihugu cy'u Rwanda basabyemo ubuhungiro, ariko nta muturage n'umwe nibura igisasu cyari cyaturikana, uretse ko bakomeje kwikingirana, yewe benshi inzara ikaba ibamereye nabi. Magingo ya rero ni kimwe mu bice bya Kamanyola bivuga ko inyeshyamba ze 23 impamvu ziri kugisatira cyane ari ukubera ko gihana imbibi na Uvira, bityo rero ingabo za leta zikaba zitangaza ko zigomba kukigumana kandi zikakirukanamo izi nyeshyamba, kuko ingabo z'u Burundi ziri hariya zamaze kuba zahatera amatako, zirimo ziravuga ziti duhaye agahenge uyu mutwe w'inyeshyamba 23 ukaramuka winjiye hano muri Kamanyola natwe deja byahita bitugiraho ingaruka. Abakunzi ba RTV Show rimwe rero ndagira ngo niba mutarinjira muri groupe ya WhatsApp uce ahante description ukure kuri link irimo, maze ubundi ujye ukurikirana ama video y'uburyo ku rugamba bihagaze ndetse no hirya no hino ku isi. Ngaho rero komeza ugubwe neza, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Makuru yo nakagaruka ngira ngo murabimenyereye ko buri saa buri munota tuba turi updated cyane, turaza kuhita tuyabagezaho 5 kwa 5. Mukomeze mugubwe neza rero.